Eski vakıtlardan bugünkü kadar halkımız arasında saklanıp kalmagan çok fevkalade anneler var. Savutlar misal olarak esasen balçık, kabak, maden, gümüş, bakır, ağaç ve ağaç çubuklarından yapılgan. Asılzadeler dışkı görünüşünün güzelliğine bakıp özüne gümüş eşyalarını sımarış etkenler. Adet üzere bütün savutlar kalpaklı olgan. Meraklı ve bu günlerde işletilmegen çanak çölmeklerden sağan bellidir. Onun içinde ecdatlarımız kamır aşlarını, esasen çibereklerini tutkan. Bakırdan yapılgan sağan çok vakit sıcaklığını, aşının tazeliği ve damını saklagan. Evlerge böyle neler raflar var idi. Rafların üstüne böyle sıra koyar idiler. Sağan olsun, gum olsun, yağdar olsun, cezbe olsun, zarflar olsun, çıgırıklar olsun. Bu şeylerini koyar idiler. O pano dayın dülber korunur idi. Az ev içe kirgende. Ular iyi kullanğanda alıp adam kullanır idi. Son yeni ularını aşağıdan son işte yuvar idi. Yerine koyardı. O iki funksiya yapar idi işte böyle. И как дизайнер evin için и aş meselesi kuhunu ete böyle oturuşu. Savutlar dülber olsun dep üstü çıkanka yani kakma resim ile yaraştırılgan. Örnek küçük çöküt ve mahsus kalem vastası ile yapılgan. Çokusu kakma resim oymalı resimle süslendirilgen. Şimdiki vakit zemanevi ustalar öz icadında ösümlük örneklerini de kullanırlar. Nağışlardan alıngan örneklerini tasvir ederek işlerini terin manalı yapmağa tırışırlar. Neticede her bir eserinin öz tarihi, sakral manası peyda ola. Это дувалах называется. Я его использую как это, мы мусульмане и использую его как фундамент. Религия наша. Исповедуем мы ислам. Это у нас как фундамент. Сон тёпесне был это тюльпан. Тюльпан это знак, символизирует мужчину. Значит, это я, получается. Здесь это вот знак, это игридал. Он значение имеет это путь. Путь. Сон был это неге. Бу мен, бу роза символизирует это женщину. Это значит моя жена. Дальше мы, если идем, вот у меня это старшая дочка, у меня 3 дочки. Вот это бадемчик, миндаль, бадем, символизирует это женщину. Это тюльпаны символизируют мужчину. Это у нее 3 сына. Вот показывает, что это моя дочка старшая. Это 3 сына у нее. Значит, это мои 3 внука. А везде вот эти вот костькен, говорят, это нелера. У него значение это защита. Он играет роль защиты. Вот это вот кругом, вот где мы видим ткендер, это символизирует это защиту. Вот она, кругом, всю зиму это защита работает. Eski vakıtlarda ise savutlarının örnekleri adi ve anlayışlı olgan. Esasen endesevi oymalı resimler, yani uç köşelikler, romblar, tögerekler tasvir etilgen. Olar savutlarının hem üstünü hem de kenarlarını yaraştırıp ayrıca güzellik bağışlaydı.